none bya Sabe wa Simbi TV bikomeje kuba kamaramaza. Sabe wa Simbi TV mwakunze cyane, umwe wahananutse ku gipangu agasenagurika abantu bose bakabibona ko ari Sabe bajijishaga. Ubu noneho ko ashobora kuba yabagiye kuburirwa irengero bakobwa mwako. Uyu mugabo ngarimo arashakishwa na polisi kubera umugabo w'umurundi. Uyu nguyu wakoze igitaramo cya Kasamutwe akazana The Ben akakubita i Burundi hose akajegajeza. Ubu none uyu mugabo ngo bitewe n'udufaranga tumwe na tumwe yakaga abakobwa ngo abajyane mu Burusiya ngo gukora imirimo izabahesha agafaranga kagiye gatubutse. Uyu mugabo yaba yarakoze ikintu bita ubutekamitwe bukomeye cyane, ngo akaba yarabifashijwemo na Sabe wa Simbi TV kubera ikiganiro yakoze ngo arimo ashaka abantu bishyura amadolari 1000 ngo bagende babone akazi mu Burusiya. Kumbe bagiye kubadandaza kuri Wuncence dore ko abazungu nta mikino bajya bagira bakora n'icarubozo. Uyu mugabo rero ngo akaba yaramaze kuburirwa irengero neza akaba yarabuze, akaba ari kunyungutira urufito yakuye muri icyo kiganiro. Inyuma iyo ngiyo Sabe wa Simbi TV nawe ngo kubona yuko umukire amaze kubura ikiganiro agahita gihanagura nta n'imiyaga nta no kugira ibiki nta no kuzuyaza. None ubu ari mu bashakishwa bameze nabi, kandi abamushakisha ni polisi mpuzamahanga. Ndabyumva ibintu birakomeye cyane. Sabe wa Simbi TV ashobora kuba yabagiye kuzimira cyangwa akaburirwa irengero nawe akamera nk'uwo murundi wakoreye amadolari n'akadolari. Uyu murundi ngo mu gihe kitangana rwose n'imyaka 10 kiri munsi yayo yaba amaze gukorera urufito rw'akayabo ka miliyari zirenga 10 z'amanyarwanda. Ubwo waba ukora ute abanyarwandakazi? Ibintu byaducanze mu mibare tukavuga ati uyu mugabo nakasamitwe, kandi wibuke yuko ngo yavuye muri Afurika ari gukora akazi ko koza ibyombo aho yahembwaga urufito rushobora kuba ruyingayinga 30,000 by'amanyarwanda, agasimbuka akikoza mu bazungu agakomeza koza amasahani aho yahembwaga $1000, aho byaje kubera Kasamutwe naho yashinze kampani yo gutwara abantu hanze agatangira akadandaza ku mugaragaro, abantu bose bakagenda. Ariko bamwe mu bagiye bakorerwa amarorerwa, mu bacururizwa abana babo, mu bagiye bakorerwa agatangaza banaferwa cyangwa batekerwa umutwe banabeshywa baribwa amafaranga, batangiye kuvuga ati umutwereke niba mwaramufashe. Babwira leta y'u Burundi umutwereke tubanze tuzamura ibirego byacu, natwe yaratujujubije. Icyo ni igisambo kabombo. Uyu mugabo akomeje kuba Kasamutwe mu mitwe y'abantu, ari nako Sabe wa Simbi TV abitakaramo. Yabona akaba ariyo asekera ku mutsi w'iryinyo avuga ni karabaye bamudode. Sabe wa Simbi TV ni umuhemu. So guys, nge ni inkuru yantakayeho ku mugoroba. Iyi nkuru nahise mvuga nti iyi nkuru bw'intakaye matwi nkanayirebera sinshobora kuyihererana nibibaho, ntabwo ndi imboga. Nahise mvuga ntirekanye isakaze mu bantu nabo babimenye barebe Sabe ni muntu ki. Sabe akomeje kuba ikindi mu bantu, gusa icyamaze gukonfirimwa nuko Sabe adashobora kugaruka i Kigali bitewe n'ibyaha n'ibintu byinshi Sabe agenda barizwamo bishobora kudakunda yuko yagaruka mu Rwanda. So Sabe rero uyu mugabo yakoresheje ikiganiro, ni umugabo wakoze show ya Kasamutwe mu Burundi, show ikazamo abana ba perezida. Urumva show yajemo abana ba perezida ni show ya danje, kandi wibuke The Ben ni umuhanzi munini, yamukuye muri Amerika direct ahita amuzana mu Burundi pa. So rero iyo show yari show ya Kasamutwe, show yajemo fata ku mavuta amanika amafoto ya Bruce Melody ahantu hagiye hatandukanye. Iyo show ni igikoryo cyangwa igitendo cyabereye muri iyo show. Iyo show yaraje yibwamo telefone nubwo abantu babanje kuyishinza Satibi, ariko byaje gusangwa ishobora kuba yaribwe n'umuntu waturutse mu Rwanda akagenda kayiba. Ikindi
iyo show yakubitiwemo icyo bita urushyi rw'amateka kuko baruvuze nyuma, nanjye numva ni urushyi rwa danje rwo Muyoboke yakubise umuniga bita Exdira. So iyo show ni show yagaragayemo ibitendo byinshi cyane bigiye bitandukanye, kandi wibuke nanone umuhanzi The Ben ni umuhanzi munini, ahantu yagiye ni hanini birumvikana, kandi noneho n'iyo show mu kuyitunganya nabwo yabayemo ntuza ibibazo. Uwo mugabo rero nyuma yaho nibwo yakoze ibintu by'ibiganiro bigiye bitandukanye, noneho ikiganiro cyaje kuba intandaro yo kwinjizamo muri ibyo bintu Sabe, ni ikiganiro yakoreye ku Isimbi TV kikaba successful, akakibonamo abantu akabatekera umutwe ivumbi rikirenga. Noneho abantu yatekeye umutwe ivumbi rikirenga nibo batangiye gutanga ibirego. Ni naho twamenyeye yuko uyu mugabo yakoraga muri resitora yoza amasahani muri Afurika, akajya muri Amerika agakomeza koza, akajya mu Burayi agakomeza koza amasahani. Noneho aho yaje gushingira kampani nibwo yatangiye kujya atwara abantu mu Burusiya ngo igihugu cyashakaga abantu. Ariko ukibaza ute se atwara ate abantu b'abakobwa? Kandi wibuke yuko abakobwa baracuruzwa hariya hanze, abakobwa baracuruzwa, ushaka usanga umukobwa ari indaya, ariko akaba ari indaya atari we ku giti cye wigize indaya, ahubwo akorera undi muntu. So ibyo ni ibintu byaje kuba muri iyo video cyangwa kuri uwo mugabo. Amaze kubona yuko amaze kubarya umufungo ufatika mwinshi, yahise aburirwa irengero. Mu kuburirwa irengero rero Sabe nawe nta kindi yahise akora, yahise atangira gusiba ikiganiro cye. Nk'uko bimeze nyine, nk'uko bisanzwe iyo ikibazo kibayeho bashakisha umuntu bakanyura kuri abo bantu nyine bagiye bakorana nk'icyo kiganiro cya Sabe cyabaye successful n'abantu batuburiye akaba ariho bavuye. Sabe rero ni muri urwo rwego nawe ari gushakishwamo ngo abe yaryozwa ibyo ngibyo cyangwa agaragaze uwo muntu ahari. So ni ibintu bikomeye cyane rero Sabe, wibuke yuko hakiri urushene rw'ibintu bigenda bimukurikirana. Rero Sabe wanyu bitewe no gukunda umufungo cyane, akunda umufungo, ubugome n'ubugambanyi nibyo bintu bigiye kumukoraho.